Dober večer, bratje in sestre v Kristusu. Dobrodošli spet v Krščanskem centru. Povabimo vas, da ostanete in bomo prvo pesem zapeli Gospodu samo z našimi glasovi. Dajmo pričakovati njegov prihod, njegovo prisotnost med nami. Dajmo pričakovati, da se spusti slava. Dajmo pričakovati. Dajem slavo tebi, moj Gospod, tvojemu imenu, ker si velik svet in vreden se časti. Tebi dajem slavo, moj Gospod, tvojemu imenu, Bog, ker si velik svet in vreden vse časti. Dajem slavo tebi, moj Gospod, tvojemu imenu, Bog, ker si velik svet in vreden vse časti. Dvigam roke k tebi. Dvigam roke k tebi, moj Gospod, tvojemu imenu, Bog, ker si velik svet in vreden vse časti. Dajem slavo tebi, moj Gospod, tvojemu imenu, Bog, ker si velik svet in vreden vse časti. Aleluja. Preden začnemo, bi samo rad podelil tole, in sicer tudi Psalm 8 o Božji veličini. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličastvo si povzdignil nad nebesa, iz ust otročičev in dojenčkov si postavil trdnjavo zaradi svojih nasprotnikov, da brzdaš sovražnika in maščevalca. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš? Sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga ovenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok. Vse si položil pod njegove noge, vse ovce in goveda, in tudi poljske živali, ptice neba in ribe morja, vse, kar se giblje po morskih stezah. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Amen. A ste opazili, da nas je naredil malo nižjega od sebe in da nas je ovenčal slavo in častjo in nam dal oblast nad
deli svojih rok. Tako da zavedajmo se te oblasti, ki jo imamo. In tudi zaradi te oblasti je hudič jezen na nas. In ne pustimo mu prostora, da nam jemlje to oblast, ki jo imamo. Ker nam jo je Gospod dal. Aleluja. Naš kralj slave. Kdo je ta kralj slave, ki ljubezen daje mi? Svojim nežnim glasom me vedno svoji. Vest me opominja, odrešenja rabimo. Kdo je ta kralj slave, ki daje mi vse to? Nad angeli on vlada, on je knez miru. Odkril je vse skrivnosti nebeške milosti. Spoznati tvojo milost, moja duša si želi. Kdo je ta kralj slave, moj rešitelj Božji si. In to je Jezus. Ime mu je Jezus, večno vlada on. Vsemogočni Bog, v mojem srcu Bog vse slave. Ime mu je Jezus, večno vlada on. Vsemogočni Bog, v mojem srcu Bog vse slave. Kdo je ta kralj slave, veličasten poln moči, neizmerno moder, prepolnjen milosti. Gospod nebes in zemlje, nad carstvom vlada on. On je ta kralj slave, ki daje mi vse to. Dajmo še enkrat tole kitico. Kdo je ta kralj slave, veličasten poln moči, neizmerno moder, prepolnjen milosti. Gospod nebes in zemlje, nad carstvom vlada on. On je ta kralj slave, ki daje mi vse to. Aleluja! Ime mu je Jezus, večno vlada on. Vsemogočni Bog, v mojem srcu Bog vse slave. Ime mu je Jezus,
To je ta kralj slave, ki ljubezen daje mi, ki ljubezen daje mi. Svojim nežnim glasom, nevedno svojim, vest me opominja, da odrešenje rabimo. To je ta kralj slave, ki daje mi vse to. Ime mu je Jezus, večno vlada on. Vsemogočni Bog, v mojem srcu Bog vse slave. Ime mu je Jezus, večno vlada on. Vsemogočni Bog, v mojem srcu Bog vse slave. Ime mu je Jezus, večno vlada on. Vsemogočni Bog, v mojem srcu Bog vse slave. Ime mu je Jezus, večno vlada on. Vsemogočni Bog, v mojem srcu Bog vse slave. Aleluja. Slava, 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 Gospod. Kralj slave, Gospod. Hvala, ker lahko gledamo v Tvoje obličje, Gospod. Svet si, svet si, svet si. Šarja sotaralija kandareva soros. Šarja sataralija kosoros. Čast in slavo dajem ti, Jezus, Jezus. Čudovit, čudovit.
Čudovit Gospod, vsemogočni Bog, Bog vsega stvarstva, Bog nebes in zemlje, ta, ki daje dež in sonce na dobre in slabe, Gospod, ker si milosten Bog. Ti kličeš vsa srca k tebi, Gospod. Zbudi se ti, ki spiš. Se odprejo duhovne oči. O, vsakega v tem narodu, vsakega v tem mestu, naj se odprejo duhovne oči, da vidi tvojo slavo, da vidi tvojo slavo. O, naj se dvigne klic iz vsakega srca. O, Boga želim gledati, Boga želim videti. Božjo slavo, slavo, slavo. Pošli dež,
Naj se napoji ta zemlja. Naj se napoji ta zemlja. O, haleluja, s tvojo slavo. Naj tečejo reke. Reke žive vode. O, reke žive vode čez tvojo cerkev. Reke žive vode. O, naj se napoji, ko povzdigujemo tvoje ime. Ko povzdigujemo tvoje ime. O, haleluja. O, ti si Jahve Rafa. Ti si Gospod zdravnik. In ti ozdravljaš to deželo. O, haleluja, ti ozdravljaš to deželo. O, haleluja. mogočni Gospod. Aleluja, aleluja, kraljuje mogočni Gospod. Samo eden je vreden. Samo eden je vreden. Boa noite a todos. Dobro večer vsem. Graças a Deus, Hvala Bogu nos proporcionou esse momento za maravilhoso. tak čudovite trenutke. E é tão bom estar em família, adorando. Dobro e je, da celebrando ao smo nosso Deus. skupaj kot družini in da slavimo Gospodu.
Quero agradecer desde já ao meu pastor, Hvala, hvala pastor pela Klemen, confiança e também essa igreja que tem nos acolhido. ker ste meni zaupal in hvala cerkvu, ki je nas sprejela tukaj. Vida da minha esposa, que tem sido uma mulher maravilhosa na minha vida. Louvo a Deus por Hvala ela. za svojo ženo, ki je res čudovita oseba. Naj Gospod daj potrpežljivost. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto In do livro de danes, Marcos. danes bom delil z vami nekih odlomek, ki se nahaja v Evangeliju po Marku. Tá pegue sua Bíblia eletrônica no celular ou Če imate vi Biblijo, prosim, Evangeliju po Marku, ou pode acompanhar ali pelo telão. a lahko tudi sledite tam, kjer v Marcos capítulo 2. Evangeliju po Marku. Vamos drugo ler alguns poglavje. versos nessa noite. Naj beremo neke vrstice danes. Pode ler para nós, por favor. Tam piše Evangelij po Marku, drugo poglavje, ki vesikul do niz. Od začetka, ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum, se je razvedelo, da je v hiši. Veliko se jih je zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več prostorja. In jim je govoril besedo. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli prinesti preden, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho. Naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo vero, je rekel hromemu: otrok, odpuščeni so ti grehi. Sedelo pa je tam nekaj prismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali, kaj ta govori, tako govori. To je bogokletje. Kdo mora odpuščati grehe razen enega, Boga? Jezus je v duhu takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: kaj tako premišljujete v svojih srcih? Kaj je laže? Reči hromemu: odpuščeni so ti grehi, ali reče: vstani, vzemi posteljo in hodi? Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe, je rekel hromemu: ti pravim, vstani, vzami svojo posteljo in pojdi domov. Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven v pričo vseh, tako da so bili vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: kaj takega še nikoli nismo videli. Amém. Glória a Deus. Slava Bogu. Marcos 2 Ta Evangelij po Marku, to drugo poglavje, ki smo brali, é um milagre que compartilha muitas lições. je čudež, ki res deluje z nami veliko lekcij. Jesus está em casa Torej, Jezus je doma, era algo muito incomum, kar je bilo res nenavadno za Jezusa, porque humanamente falando, ele teve pouco tempo para fazer muitas coisas. ker če po človeški naravi je imel res tako manj čas, da bi storili ogromne stvari. Eram só 3 anos e meio que ele tinha para cuidar de pessoas, Imel je samo 3 leta in pol, da bi skrbeli za ljudi, para cumprir o seu ministério, da bi izpolnili svoje poslanstvo. discipular pessoas, formar pessoas, Samo 3 leta in pol, da bi poučeval ljudi, da bi usmerili ljudem, para que a visão dele fosse uma visão sustentável. da bi bila njegova vizija res trajnostna. Humanamente falando, era pouco tempo. In to res vidimo, da je bilo 3 leta in pol zelo malo časa. E Jesus conseguiu cumprir com excelência. In Jezus je mogel to uresničevati z odličnostjo. Com perfeição, On je popolno to storil, assim como tudo que ele faz.
vse, kar on sam dela. Porém, existiriam outros problemas. Ampak Jezus se soočamo z drugimi težavami. Então, em todo tempo, as pessoas estavam ali ao redor. In vedno je imel ljudi okoli sebe. Toda a atenção daquelas pessoas era voltada para estar de olho em Jesus. Torej, pozornost ljudi so bili vedno nad Jezusom, ker vse, O coração daquelas kar pessoas dela, pa tudi njihove srce je bila, estava so voltado. bili nad Jezusa. O coração das pessoas estavam voltada para estar em Jesus. Torej, srce ljudi so bile tako osredotočeno na Jezusa. E existia uma distância de tempo, uma logística, digamos, geográfica. Torej, recimo, da je bila res malo težavo, je imel glede logistično pa razdaljenost. Como vocês sabem, Jesus nasceu em Nazaré, Ko vi pa veste, da Jezus je bil rojen, ele cresceu em Belém, je bil rojen v Betlehem, je rastel v Nazaret, mas quando ele completou os 30 anos da sua carreira, ampak ko je bil 30 let, ele teve que se mudar para Cafarnaum, je moral tam se preseliti v Kafarnaum. como deixou muito bem o texto claro. Tako kot smo videli v Bibliji, v ta odlomek, ko smo brali. E ele estava em casa, era algo incomum. In je bil doma, in to ni bil tako enostavno, normalno za Jezusa. E tem um paralítico In tam je hromi e 4 amigos que ficam sabendo que Jesus estava em casa. in njegovi 4 prijatelji so vedeli, da Jezus je bil tam doma. Talvez humanamente falando, tarde demais. Mogoče, ko so tako po človeško bi mislili, da je bilo prepozno, A casa estava cheia, zato ker je bila hiša že polna. não tinha como eles entrarem. Ni mogoče, da bi šli noter. Talvez outros amigos, Mogoče drugi prijatelji, se fossem amigos diferentes, če bi drugi različni ó, prijatelji, você viu o que a gente fez. bi mu rekli, ste videli, da smo probali. Fizemos o que dá para fazer. Mi smo poskusili delati tisto, kar bi mogli. Só que esses homens deixam uma lição para nós. Ampak te 4 prijatelji nam daje lekcijo. E eu preciso, nessa noite, que nós entendamos In danes je res nujno, da mi pa to razumemo. que você precisa também entender In tudi vi pa rabite to razumeli, que desistir não é uma opção da, que eu e você temos. da odnehanje ni izbire, ni opcija, ki vi pa jaz ali ti imamo. Porque se qualquer momento dos seus relacionamentos você pensar em desistir, Če se nahajate vi v neki težki situaciji in potem mislite o odnehati, a sua mente, o seu coração, as suas emoções vão atrair isso para si. tvoj tvoje srce bo tako se nagli v tem. Se qualquer situação que amedronta você, as suas emoções, o seu coração vão atrair isso para si também. Če kakršnekoli situacije, ki povzročajo strah ali odnehanje, potem bo vaš srce in tudi ganjeni v tem. Então hoje a gente precisa levar essa frase para a nossa vida. Torej, nujno, da mi to razumemo. Nessa noite, desistir não é uma opção que nós temos. Da odnehati, da nič ne delamo, da ne gremo naprej, da odnehanje ni naša izbira. Eu e você temos outras opções. Mi vsi skupaj imamo drugo opcijo. Você tem a opção de se reciclar, Vi pa lahko se prenavljati, de se atualizar, de se reinventar. da si da bi se prenavljali, da si obnavljali, De entender como você pode identificar esse problema, essa causa. da bi razumeli, kako bi identificirali ta problema, to težavo. Entender e resolver. Ne samo, da bi razumeli, da bi našli, ampak tudi, da bi Mas rešili. desistir é uma opção que eu e você não temos. Ampak odnehanje je opcija, mi nimamo. Esses homens aqui, eles enxergaram desistir
como uma não opção. Ті 4 приятелі видели да однехання, да не би поскушали кот ні опція. Segunda lição para nós nessa noite. Torej, še eno lekcijo se učimo. Todas as vezes que entendermos que desistir não é uma opção que nós temos, Torej, vsakeč, ko razumemo, da odnehanje ni naša izbira, a partir do momento que nós entendermos que desistir não é a opção que nós temos, in ko to razumemo, eles viram uma entrada. to potem vidimo mi kot odprta vrata. Deus mostrou para eles uma ideia. Bog je jim pokazal pot, idejo. Já que pela porta não dá, está muito cheia a casa, vamos entrar pelo Ker ti telhado. 4 prijatelji niso mogli, so videli, da skozi vrata niso mogli doseči Jezusa, so razumeli, da preko streha bi mogli. Tem 5 pessoas aqui. O To milagre é para quantos? v tej lobiki imamo 5 ljudi. Torej, čudež je za koliko ljudi? Para um. Samo za eden. Tem 4 aqui Daí. que estão se esforçando. 4 med te 5 ljudi res se E o que eles vão potrudijo. ganhar em troca? Kaj bodo te ostali 4 dobili? Nada. Nič. Mas eles têm 4 amigos Ampak que colocaram ali o seu coração, Ampak vidimo 4 prijatelji, ki que so tam colocaram ali postavili a sua svoje força, a sua srce, resistência. svoje potrudnost, a sua svoje resiliência. trajnost. Tem 4 amigos que se esforçaram. Vidimo 4 prijatelji, ki skupaj so delali Talvez in um so deles tenha potrudili. dito: Mogoče eden med njim je rekel, eu sei que o milagre não é para mim. vem da čudež ni zame. Eu sei que o milagre é para você. Vem da čudež je zate. Eu sei que o propósito gira em torno do seu milagre. Vem da namen, ki vse kar delamo, je za tvoj čudež. Mas eu estou colocando o meu coração. Ampak tukaj postavim, dam svoje srce, Porque eu sei que se você for curado, ker vem, da če boš ti eu vou ozdravljen, ficar tão feliz. jaz bom tako zadovoljen, Eu vou vesel. ficar tão feliz Jaz bom tako vesel, como se o milagre tivesse sido para kot mim. da bi jaz, bi oseba, ki bi bila ozdravljena. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. In to Bog želi storiti v našem življenju. Tem um outro cego, lá em João 5. Je Eu vou drug, passar bem rápido, não precisa colocar. in to bom Você hitro. pode ver em casa depois. Obstaja drugo hromi, Não. É um outro cego que está no tanque de Betesda. É depois. ok. Betesda, kje pa se nahaja to? Jesus está passando perto dele. Torej, Jezus gre, hodi zraven, ta oseba, ki je bolna. Só que a situação que acontece aqui é totalmente diferente. É uma inversão dessa. Ampak situacija, ki jo zdaj vidimo v tej vrstici v Evangeliju po Janezu 5, je Jezus- malo drugačno. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Jezus mu vpraša, a želiš biti ozdravljen? Vocês lembram o que Jesus disse para ele? Se spomnim, kaj Jezus mu je rekel. Ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém. Ta človek je odgovoril Jezusa in je Não rekel, tenho- Gospod, nimam jaz noben, ki mi peljo k Porque quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me lance. Ker vedno, ko angel No prihaja in voda premika, ne morem. Sabe o que ele está dizendo para nós? Kaj nas uči, kaj nam pove? Senhor, aqui em Betesda, não é como lá em Marcos 2. In Aqui, on govori, o princípio que rege Betesda je rekel, kot da bi nas učil reči, Gospod, tisti, kar se je zgodilo v Marku 2, ni Ja. isto. Tukaj princip, načela, ki res vlada tukaj je. o princípio que rege Betesda é o princípio da individualidade. Tukaj je princip individualnosti. Senhor, Kot da bi on rekel Jezusu, Gospod, o princípio que rege Betesda é o princípio da individualidade. ta princip tukaj pri kopeli je princip načela individualnosti. Vsak Ele po está svoje. dizendo, On reče, se não vai me beneficiar, se não vai me ajudar, če ne bo to meni pomagalo, eu não vou ajudar. ne bom jaz pomagal.
Se o milagre não é para mim, če čudež ni zase, eu não vou ajudar. ne bom pomagal. Não conte com a minha ajuda. Ne računa na svojo Não conte com o meu pomoč, tempo. ne conte com o ne meu računa na esforço. svojim časom, Não conte com a minha potrudom, contribuição. svojo daritev. Mas o princípio que rege Marcos 2 é o princípio da unidade. Ampak tisto, kar vidimo v Evangeliju po Marku, drugo poglavje, je načelo enotnosti. E o que eles estão dizendo In kaj oni pravijo, ti štiri prijatelji od tistega não hroma? é para mim, é para você. Tisti, kar delam, ni zame, je za vas. Eu vou colocar todo o meu esforço para Yes. que você alcance o milagre. Jaz bom dal vse svojo potrudnost, da boste vi dobili, sprejeli vaše čudeže. Marcos 2 está nos ensinando. V Evangeliju po Marku, drugo poglavje, nas uči, Isso é ser igreja. da to je biti cerkev. É entender que isso daqui não é algo sobre singularidade. To je, da razumemo, da vse, kar delamo, ne delamo zase kot posameznika, É algo sobre pluralidade. ampak o množini. Isso é o corpo de Cristo. In to je Kristusovo telo. Isso aqui é a família de Cristo. To je Božja, Kristusova družina. Então que nós possamos entender, Mi to razumemo, quando uma pessoa é curada, ko ena oseba je med nami ozdravljena. a igreja é curada também. To cerkev je tudi ozdravljena. Quando uma pessoa avança, Ko ena oseba ima uspeh, a pessoa avança também. torej mi vsi pa imamo uspeh. A igreja avança To também. cerkev ima uspeh, napreduje. Nós somos o corpo de Ker Cristo na mi terra. smo Kristusovo telo v tej zemlji. E nós caminhamos In mi pa hodimo pela unidade po do enotnosti corpo de Cristo. v Kristusovo telesu. Pode louvar a Deus por isso com as A suas lahko palmas. damo Gospodu aplauzem, slavo njemu, ker Jezus je vreden. Foram 4 pessoas, Torej, 4 ljudje, 4 amigos, 4 prijatelji, 5 pessoas. 5 ljudi, 80% daquelas pessoas, 80% teh ljudi, de 4 amigos, med 4 prijatelji, apenas serviu. 80% so služili, Apenas fez parte. so bili samo del tega, Apenas colocou o coração. dali samo njihove srce. Interessante, né? A ni to zanimivo? A Bíblia tem esse sentimento que é de dó e compaixão. São Bi- bem parecidos. Biblija nam tako točno nas uči o sočutni in milosti. Tem uma passagem que fala do bom samaritano, também no livro de Lucas. V Evangeliju po Luku vidimo tudi Eu creio que vocês odlomek lembram o dessa dobri passagem. Samarijanci. Yeah. Verjamem, da vi pa poznate. Quando a pessoa veio passando pela estrada e ali foi assaltado pelos salteadores. Ko ta človek je bil napaden in so ga oropali, vse, kar je imel, Passou o sacerdote, to je prišel en duhovnik, talvez ele tenha olhado, mogoče je tam gledal, pegou distância e disse: Meu Deus, esse mundo está perdido. je šel na drugi stran, kjer Meu Deus, esse mundo está perdido. mogoče je rekel jim, ja, Bog, ta svet je res izgubljen. Talvez o levita passou e teve a mesma atitude. Pa tudi pismouk je šel in je imel isto občutek. Mas aí passou o samaritano. Vocês Ampak je lembram da prišel atitude dele? Samarijanec. A se spomnim, kaj je delal? A diferença de dó e compaixão está nessa. A Bíblia Torej, diz razlika od biti sočuten in misli o sočutnosti. A Bíblia diz que quando o sacerdote passou, ele pegou distância. Pa, a Passou Biblia de pravi, largo. ko ta duhovnik je videl to, je šel še malo na stran. Porém, o Dr. Lucas, ele é bem enfático quando ele diz: Ampak dr. Luka zelo to pojasnjuje, zelo dobro to pojasnjuje. ele diz que o bom samaritano Je rekel, da Passou. Samarijan e olhou, je šel, je videl, desceu do seu gledal, cavalo, je šel pustil svoje konje, cuidou daquela pessoa skrbel za njega, até que ele fosse restaurado. dokler ne bil on ozdravljen.
Aqui está a diferença de dó e compaixão. To je razlika, ko mi Sta pa na attitudi. smo sočutni in ko razmišljamo o tem. Do. Naše odzval, kako mi reagiramo v tej situaciji. Dó é olhar de longe. Ko mislimo, ja, žal mi je, in pa daleč gledamo, Tanto que o texto diz que ele pegou distância. tako vidimo, duhovnik je šel na drugi strani. Já o bom samaritano desceu do cavalo. Ampak dober Samarijanec je ustavil njegov konjen in je šel dol, da bi pomagal. Pegou aquele homem, In ga vzel, cuidou das suas feridas, poskrbel njegovo, até que ele ficasse vse bom. njegove rane, potem, da bi res siguren, zagotavljal, da bi on A zdravljen. diferença está como você vai reagir mediante a essa situação. Razlika je, kako mi, ti, vi, mi vsi bomo reagirali, odzvali v tej situaciji. Esses homens estavam sendo igreja. Os 4 amigos. Ti 4 prijatelji so bili, res sodelovali kot cerkev. Por quê? Porque eles estavam vivendo a unidade de Cristo. Zakaj? Ker oni so doživeli in živeli Kristusovo enotnosti. Aqui tem uma coisa bem interessante para nós. In to je res zanimiva stvar tukaj. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jezus, ko je videl njihovo vero, a fé deles, repita comigo, a fé deles. a lahko ponavljate, njihovo vero. A fé de quem? Dos amigos. Čigavo vero? Njihovo vero. Fala. O que nós percebemos aqui é que muitas vezes Deus faz por mim Kaj vidimo tukaj je to, ker Bog dela tu zame, Deus faz por você, Bog stori zate, Deus faz por ela ou por ele, Bog stori za njega, za vsem. mas vendo a fé Ampak dele ou dela. ko Jezus vidi tvoj vero, njegovo vero, njeno vero, Ele está nos ensinando que Deus faz por mim e por você, mas vendo a fé deles. ampak se učimo tukaj, ker Bog čudež dela za nas, ko vidi njihovi vero. Talvez você esteja aqui hoje e Deus está fazendo na sua vida ou na vida dessa pessoa, vendo talvez uma mãe ou um pai que orou, Tako, mogoče ste tukaj, kot vidiš, kako Bog deluje v življenje mater ali ene mater, ali ki je imela težavo z otrokom, uma mãe que chorou. mamo, ki je jokala. Talvez Deus fez por você porque o teu pastor jejuou enquanto você comia. Mogoče niste opazili, ampak Bog je delal čudež v tvoje življenje, ker tvoj pastor je molil, je postal za vas, da bi vi sprejeli čudež. Deus fez por mim Bog enquanto eu dormia, Bog je delal zame medtem, ko sem spal, porque alguém orou por mim. ker nekdo je molil zame. Então Deus quer fazer na nossa vida, assim como fez na vida desses 4 amigos. Torej, Bog želi storiti v našem življenju tisto, kar je storil v življenjih teh 4 prijatelji. Esse homem um dia foi curado, Torej, o paralítico. in potem Hromega je bil ozdravljen, E Lázaro também um dia foi curado, Lazaru je bil tudi enkrat ozdravljen, mas eles não voltaram mais. ampak, Lázaro e o paralítico Lazaru in Hrome nista več prišla nazaj. porque o milagre, Zato ker čudež ele é passageiro. je začasno. O milagre, ele é passageiro. Čudež je začasno, čudež. O paralítico e o Lázaro morreram e hoje vocês não estão mais vendo ele aqui na rua de Torej, Ljubljana. ta Hrome in Lazaru sta umrla in jima ne vidimo več. Porque talvez o milagre, só o milagre não é tão importante. Ker mogoče samo čudež ni tako pomembno. No? Mas o milagre, ele é um basta para uma dor. Ampak čudež je res konec bolečine. Para o fim, para um tempo finito dessa vida. Ampak je začasno v tej življenju. Mas é o fim da dor.
Ampak je res, čudež je konec bolečine. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Kaj Jezus nam pove danes? Eu vou curar você da sua paralisia. Jaz bom tebi ozdravljal vaše hromnost. Mas daqui a algum tempo, que sentido fará? Potem kasneje, kaj bo smisel tega? Kaj Se bo, você foi paralítico ou não, če ste bili hromi ali ne? só que vai fazer muito sentido se você foi perdoado ou não. Ampak res pomembno bo, če boste res se počutili odpuščeni. Alguém Ali que foi perdoado ou não vai fazer diferença. Oseba, ki je res, ki se zave, da je bila odpuščena Então, antes de eu od curar svoje você, grehe, bo res različno. antes de eu curar você da sua paralisia, Torej, Jezus mu rekel, preden da tebi ozdravljam od vaše bolezen, deixa eu começar a fazer aquilo que você precisa. naj začnem tisti, ki rabiš. Por causa disso, filho, perdoado estão os teus In pecados. zaradi tega, sin moj, odpuščene so tvoje grehe. Ne? Eu preciso que a gente entenda hoje isso. Je nujno, da mi to razumemo. Aquilo que eu e você queremos tem a ver com a necessidade de hoje. Tisti, kar ti in jaz želimo, je povezano s tem, da mi kar rabimo. Mas aquilo que você quer, Ampak tisti, kar želite, perdão, aquilo que Deus quer fazer se opravičujem, tisti, kar Bog želi storiti, tem a ver com o futuro, je povezano z vašo prihodnosti. tem a ver com as estações do ano, Je povezano z letni čas. tem a ver com gerações, To je povezano z generacije naprej. porque talvez a Potomci. minha e a sua necessidade Ker mogoče vaše potrebne ali moje potrebne esteja bem aqui na frente do nosso nariz. je tukaj pred nami. Mas o que Deus quer fazer é além daquilo que nós Ampak imaginamos ou pensamos. kar Bog želi storiti, je več, kot mi lahko razmišljamo ali mislimo. Eu encerro aqui, In tukaj končam fazendo mais um ponto bem importante desse texto que z nós zadnjo acabamos de točko, ler. ki smo brali. Aqui eu encontro um primeiro lugar que Jesus estava dizendo o seguinte: Torej vidi, da Jezus je rekel, eu estou fazendo por você jaz to delam zate, por causa da fé deles. zaradi njihovi vero, Eu estou fazendo por ela jaz to delam za njo, pela fé deles. zaradi njihovi vero, Deus faz por você por causa da sua família. Bog dela za vas, zaradi vaše družino, Deus faz por você Bog to dela zate, porque a sua igreja está orando junto com você. ker vaša cerkev moli skupaj z vami. Então, se nós estamos vivendo uma situação, digamos, não só como a do paralítico, Torej, če se nahajamo mi v situaciji, v težki situaciji, ne tako kot hrom, às vezes a maior necessidade que você tem mogoče največja težava, ki vi pa imate, não é só o fim da sua dor, ne samo konec vaše bolečine, mas é o fim daquilo que te oprime o ampak coração, konec tisti, ki te obtežuje v aquilo que te srcu, traz tristeza, tisti, ki te prinese aquilo que te machuca por dentro. žalost, je tisti, ki te hrani notranji. Ainda que nós sejamos curados da nossa paralisia, Tudi če bomo mi ozdravljali našo hromnost, Deus quer fazer além daquilo que nós Bog imaginamos. želi storiti še več, kot mi razmišljamo. Então, se você chegou hoje aqui com alguma dificuldade, Torej, če ste prišli danes Eu z quero enimi težavami, quero dizer para você bi želel vam povedati, que tem milagres da so čudež, que vão ser de repente. ki bodo tako, Lembra nujno, da mulher takoj do, storili. lembra da mulher do fluxo de sangue? Se spomnite, gospa, ki je imela, ki kri je tekla. Ela só tocou na orla. Ona je samo dotikala Jezusovo obleko. Você lembra dos 10 leprosos? Se spomnite 10 gobovcev. Jesus disse para eles, disseram para Jesus. Eles disseram para Jesus: Rekli so Jezusu, tem misericórdia de mim, filho de Davi. o Jezus, Davidov sin, bodi usmiljeni k nam. O texto diz que eles
perceberam na caminhada In, que eles ficaram curados. in Biblia pravi da oni so se zavedeli medtem ko so šli med potjo, Então, da so bili ozdravljeni. independente de como você chegou aqui hoje, Torej, ni važno, kako ste prišli danes. gostaria que você não desistisse. Rad bi povedal, da je nujno, da to razumete. Às vezes Ne odnehajte, os milagres acontecem no caminho. ker čudeže se dogajajo med potjo. É na caminhada, Ko hojemo, ko assim hodimo, como foi desses leprosos. tako kot je bilo, tako kot je bil s O- tistim gobelec. Pode acontecer de repente. To lahko se, čudež lahko se je zgodilo brez pričakovano. Só que tem milagres Ampak obstaja tudi čudežev, que você sai do culto doendo. ki odhajaš greš domov še z Você bolečino vai trabalhar sangrando. in greš v službo in kri tekle. Porque tem Fecha. milagre que não é do modelo de repente. In ki obstaja čudež, ki se je zgodilo, ki ne se Passa uma ne vidimo semana, tako, passa kot uma mi semana, pričakujemo. En teden, dva passa, teden, digamos, um mês. en mesec mogoče. Ou você chega em casa Takoj, ko prideš e domov acorda no outro dia. in se zbudiš drugi dan, Nossa, aquele tumor foi embora. Cadê? Sumiu. je pa tumor je šel. Zginil je. Aquela dor acabou, aquela dor na costa que eu Ta sentia. bolečina, Sumiu. ki jo sem dobil na hrbtici, ni več. Tem milagres que não acontecem quando a gente quer. In čudeže se dogajajo ne takrat, ko mi pa nujno želimo. Tem milagres que não acontecem depois do culto ou na hora do culto. Obstaja tudi čudeže, ki ne se zgodijo po bogoslužju. Tem milagres que acontecem na caminhada, Torej so čudeže, ki se dogajajo med potjo, no processo da caminhada. v tej proces hojenja. Então você que está aqui, que nós somos família, somos igreja. Torej, vi, ki ste tukaj, mi smo Deus kot está družina, kot cerkev. curando nessa noite. Bog ozdravi danes večer. E você vai ser curado na autoridade do vi nome pa de Jesus. boste ozdravljeni v O que imenu nós Jezusa precisamos Kristusa. entender Kar mi pa nujno moramo razumeti é je, que tem milagres que não se explicam. ker čudež se ne da razlagati. Eles simplesmente acontecem. Oni samo se zgodijo. O que nós temos que entender é que a nossa obrigação é obedecer. Kar moramo mi razumeti je, da mi pa moramo to poslušati in E a de ubogati. Deus é fazer. In Božje delo, Božje poslom, da On to stori. A Bíblia diz que no decorrer da caminhada, Torej, Biblia pravi, ko oni so eles šli, foram ko te curados. gobo so šli domov, so bili ozdravljeni. Então, se você chegou aqui hoje, eu quero dizer para você: Torej, jaz Deus povem, está curando você Bog hoje, te ozdravlja danes. ou pode te curar na caminhada. Ali, ko greš domov. A fé dos amigos Torej, É a fé- prijatelji v vero que Deus veio, que Deus viu. je tista vera, kar Bog je videl. O texto diz: vendo a fé deles, In se spomnim, da Jezus je rekel, a Biblia pravi, Jezus, ko je videl njihovo vero, talvez essa fé é a fé que Deus quer ver muito de nós. in to je vera, kar Bog želi od nas Porque às vezes videti. é fácil, a gente quer milagres, Mi pa želimo čudež, e às vezes eu quero um milagre para mim, jaz včasih želim čudež zase, ou talvez muitos de nós queremos milagres. ali mogoče vsi bi seveda E você diz želimo assim, čudeža. Ah, eu sei que o Senhor vai me dar força Jaz vem, da Gospod bo meni dal moč para me ajudar in bo meni a pomagal, comprar aquela casa, da bom kupil te hišo, to a hišo, pagar as minhas da dívidas, bom plačal vse svoje dolgov, ou a ajudar meus filhos a se formarem, ali bom pomagal svoje otroke, Ou a da me bodo dar bom imeli casamento. uspeh, da bom jaz vesel sreča v svojo poroko, v zakonu. 90% das vezes, se a gente perguntar aqui, os milagres serão pessoais. In če vprašamo tukaj, 90% sigurno bi odgovorili, da so čudeže, ki iščejo, je osebno. Mas é difícil quando a gente não consegue visualizar para os nossos irmãos, para os nossos Ampak je amigos. težko, ko ne moramo mi vizualizirati, videti čudež za naše brate in sestre in prijatelje. Esse é o exemplo que os amigos desse paralítico deixam para nós In nessa to je noite. primer, to je res le poučevanje, ki nam daje te 4 prijateljev, tiste Romega. Então a minha palavra para você nessa noite, Foi. cheio do Espírito Santo, Ta beseda od Svetega Duha za vas je.
Não desista. Не отнехайте. Só porque ainda não aconteceu o milagre. Ker ni še se zgodilo čudežo. A Bíblia diz que é no decorrer. Biblija pravi, da med potjo. Mas se nós tivermos uma unidade nesta noite, Ampak če imamo enotnost, če smo skupaj, Deus vai mudar a tua realidade. Bog bo spremenil te situacije. E essa situação vai ser resolvida. In ta situacija bo rešena. Então acredite, Verjamete, não desista. ne odnehajte. Só porque ainda não aconteceu. Ker do zdaj niste sprejeli. Queria que você ficasse de pé A nessa lahko noite, quero ostanemo orar com skupaj. você. Bi želel moliti z vami. Põe a mão no seu coração. A dajmo roko v srcu, prosim. A providência de Deus vai vir. Bog bo poskrbel. Basta nós crermos Nujno, da verjamemo, que Ele está cuidando de nós. da on skrbi za nas, Que você está orando por esse amigo, por essa amiga. da ti moliš za tvoj prijatelj in prijateljico. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Gospod Jezus, hvala ti. Obrigado porque Tu és fiel. Hvala ti, ki si zvest. E a Tua palavra não muda. I tvoja beseda nikoli se spremeni. Assim como Tu fizeste no passado, Tako kot si storil v Tu preteklosti, faz hoje no presente. ti storiš danes in čudež dela med nami danes. Aí eu oro pelos meus amigos nessa Jaz noite. molim se svojim prijateljem danes, Posso ajudar na sua dor, da jim pomagaš v njihovi nas suas bolečini, dificuldades. v njihovi težavi, Seja qual for o desafio. kar kakšnokoli se nahaja zdaj. Espírito Santo de O, Deus, Sveti Duh, nos ajuda pomaga, a não desistir. da ne bomo mi Só porque odnehali, ainda não aconteceu. samo ker nismo še sprejeli čudež, Nós confiamos de Ti. mi pa tebi zaupamo, Porque há poder no Teu sangue. ker je moč v tvoji krvi. E o Teu poder que opera em nós In tvoj moč, ki deluje v našem vai življenju, curar pessoas dessa noite. ozdravlja, nas Vai curar ozdravlja. pessoas na sua casa. Deluje, ozdravlja tu, Vai curar v pessoas njihovi na hiši, rua. o ljudje v ulici. Vai curar pessoas na chegada de casa. In o ljudje, ki bodo prišli domov, bodo zdravljeni tudi. Espírito Santo de Deus, O, Sveti Duh, fala a mente dessa pessoa. govori v Fala a misli mente te desta osebe. mulher, deste Govori homem. v srcu te ženske, te moške. Não deixa que ele desista Naj ne dovolj, da dos seus odnehajo sonhos, od njihovih sanj, dos seus projetos. od njihovih projektov. Não deixa que a tristeza Ne dovolj, da žalosti façam com que ele desista. povzroča, da bodo odnehali, Gospod. Porque desistir Ker odnehanje não é uma opção que nós temos. ni opcijo, ki jo imamo. Nós temos Jesus, Ker imamo Jezusa, o Salvador, o odrešenika, curador, tisti, ki nas o Jeová ozdravi. Nissi, O Jehová Nisi, Jeová Rafá, Jehová Jeová Rafa, Jiré, Jehová o Deus que Jireh, cura. Bog ki ozdravlja. Ele está aqui nessa On noite. je med nami. Ele está curando a tua vida, On ozdravlja tvoje a tua življenje, casa, tvoj hiši, a tua família. tvojo Ele družino. está restaurando On projetos, prenavlja, restaurando obnavlja, sonhos. obnavlja Mas sanje. nós precisamos Ampak mi pa rabimo fazer como esses 4 amigos fizeram. delati, storiti tisto, kar ti Em štiri unidade, prijatelji. ser igreja V enotnosti biti cerkev e ajudar a curar uns aos outros. in da pomagamo ozdraviti drug drugemu. Que Deus abençoe sua vida. Naj Gospod blagoslavlja vaše Que Deus življenje. abençoe essa noite. Naj Gospod te Receba em blagoslovi. nome de Jesus o abraço do Sprejme. Espírito Santo. Sprejme objemo od Svetega Duha. As palmas celebram o In Senhor. dejme en aplauzo Gospodu Sente Jezu. dando glória a Deus. Dej slava Gospodu. Slava Gospodu. Sente dando glória a Deus. Lahko se usedete, slava Jezusa. Povej slava Creia que Jezu. Deus está fazendo a obra. Verjamem, da Gospod deluje med nami. Deus abençoe. Obrigado. Božji blagoslov, hvala.